KACCEM Dr. Tuliram Ronghangari Dengpen Amrit Brikhoi Andolon 2.0 Kang Pupon. Article 244A Autonomous State of Harman Kachisong Dam Japan Karbi Longri Abirta Autonomous State Demand Committee Lapen Break Jam Hampang Song Atum Pai Pai Keching Siarui Barpo. Lumbajong Youth Development Committee Amahang Ketek Inding Sirkep Kechok Katalon Pon. Harsun ke erpen puruya Theodor kapajum jiap hana saideng pon pupusi KACCEM Dr. Tuliram Ronghang pening jipon. Birta ke la rado anaphan gardom pajelo gardom non birta than jebang sami ojang terangpi non arju itha birtang tonpen. Monit pen cheng lok reng erapi an theng pi pen kerap ke long thetan la pen theng pi le ave polote la swalong ke doja phana ki sung du kokji bonda non la swa kai ho theng pinang vir bom tanglo la ke isi khap here mimi ang man tanglo la si theng pia klim ke e pen kapang jok pona kenang sot pu matha pongsi Assam Chief Minister pen bor ipon ateng pensi Department of Environment and Forest Department District Administration la pen ke isi atum pen patir pipon Pai pai ni pai isiar ni dipu tara langsu Karbi people whole salong KACCEM Dr. Tuliram Ronghang ari dengpen Amrit Brikhoi Andolon 2.0 Kang Pupon. জানে ভাৰতৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত তেখেতে আজি আগষ্ট 1 তাৰিখ ঘোষণা কৰিছে যে 1 তাৰিখৰ পৰা 15 তাৰিখলৈকে অমৃত বিখৰ আন্দোলন আৰম্ভ কৰা হৈছে যে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে অসমত বাহিন্দা কৰা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে মাতৃ নামত ইজোপা গছ ৰুব লাগে বুলি তেখেতে অনুৰোধ কৰিছে আৰু সেই যেটো পুলি পাব কাৰণে অনলাইন জৰিয়তে তেখেতে এপ্লাই কৰিব লাগে আৰু তেখেত অসম চৰকাৰৰ পৰা গোটেইখিনি পুলিও বিনামূলীয়া হিচাপে দিব লগতে যিমানখিনি এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউচন আছে LP স্কুলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ME স্কুল হাই স্কুল হাই ছেকেণ্ডাৰী কলেজ লৈকে যেটো কেম্পাছৰ ভিতৰত হেতু গছ ৰুব লাগিব তাৰ লগতে গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউচন যিমানখিনি আছে কেম্পাছৰ ভিতৰত গছ ৰুৱা এটা নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে হেতু মই অফিচাৰ্ছবিলাক কৈছোঁ কাৰ্বি আংলঙত টোটেল টাৰ্গেট দিয়া হৈছে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আৰু ইষ্ট কাৰ্বি আংলং এই দুটা জিলাত মিলি 20 লাখ আমাক টাৰ্গেট দিয়া হৈছে আমি 20 লাখৰ অধিক ৰুম বুলি আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ জুৰিডিকশ্যনৰ যিমানখিনি গছ ৰুব সেইটো আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা আমি পুলিটো আমি বহন কৰিম আজি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ ইয়াত তাৰালাংছৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আমি নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে প্ৰত্যেক ইনষ্টিটিউচন আৰু গভৰ্ণমেণ্ট কেম্পাছ লগতে ব্যক্তিগত ঘৰ যিবিলাক আছে বা ব্যক্তিগত মাটি কোনোবা যদি আছে তাতো গছ ৰুবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু পুলিটো আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা বহন কৰিম বুলি আমি অলৰেডি জনালোঁ গতিকে মই কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ইষ্ট কাৰ্বি আংলং সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আৰু সকলো পৰিয়ালক মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া সপোন 3 কোটি টকা অসমত গছ ৰোপণ কৰা লগতে কাৰ্বি আংলঙৰ 20 লাখৰ গছ ৰোপণ কৰা সেইটো সপোন যাতে পূৰণ হয় তাৰ কাৰণে মই সকলো জাতি জনগোষ্ঠী দল সংগঠন আৰু অফিচাৰ্ছবিলাক কৰ্মচাৰীবিলাকৰ টিচিং ষ্টাফবিলাকৰ নন টিচিং ষ্টাফবিলাকক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ Pai pai ni pha isiar ni Karbi Anglong Abirta Autonomous State Demand Committee KSA DSU Karbi Anglong District lapen kapre khampang song atum chelang si pherang ke mai kang ni Karbi Anglong pen Abirta ratatum arjiding kloi pen akemang hemprek Article 244A Autonomous State arjiding kloi pen nang chesong bom bang bomlu bonta piniar nianta chun chelang Lasi Autonomous State aput hak non kachari bom sorkar atum Aphan nangapachun daprang jimate kapalong Japan Delhi Jantar Mantaralong pai pai achiklo kachisong dam Japan Karbi Anglong Abirta Autonomous State Demand Committee KSA DSU Karbi Anglong District Committee
KRA KARSA lapen ke KUYA hamphang songatum pai pai kicheng siaroi dipupen barpo laswa hemprek ke hang damalong KAC CEM Dr. Tuliram Ronghang kacerap kaceto dun thegapot alang litumpen KAC CEM Dr. Tuliram Ronghang apan kachuru bajirpot Bangswalong autonomous state pen aber more power high ke chikroi dun thek thela pen chikroi dun di article 244A autonomous state long litik ka chisong ington ti pusi laswa phirang kya mayalong ningje po son lapian nang tuma parliament lang sitin asison tani tum dharna dodam bareli dodam hangkar strike dodam la sinon sanda dam policy sogedam hot ngeli tum kapre organization dan dunji tiwa organization DSU duji akola pensa do mane ni organization dola la posini tum dampo pen hala soteng mensi la sa dharna ke duji apan katu ke do ki unji apan atu katu ipana chuning ni lo all political party both national and regional as well as social organization atumana chuning ni lo la pen ele tumat CM Dr. Tuliram Ronghang sir chief executive member Karbi Longri Autonomous Council alang lita full interest tapi dulu lo sini tum damun bom lo inota full cooperation interest pilo ate alang lita autonomous sada ninghang bino lapas alang lipan itu ahi pencuru lo akola sonata autonomous salong litike non Dr. Tuliram Ronghang sarsta nangrapu pusi nitum ning philo lo sila sobut lan velo sidini karji drang tarju tame elected member tum danang chitong nangji apang ateng bangke MP to mada dolo pendaga mamalo ne nang tini tumi pilo ilahay tum nang donji lahalo mata dam lahalo ko baga acha sir Karbi Longri autonomous state ke hang asong gute nawi tumdai silo jakasta me silo DSC ta me silo sistemi lakit kom sistemi kejam so asna kumi sibet pen non son aktivna kumlong handam so pacilan lo pen son sistemi mi paha to pining mat kapundu nili tume kaita isya donang pulo aprang mane ACC seng dara pita kaskome seng tani tu epil je isya donang pusta halo tumani hang he ACC tuma ani hang he lapusan lo hala tuma ke isya political party la pen political power satu mata labasi political power aning kang pen nili tum election thu thepin no autonomous state thang ka different do apasila sabang kaita mane simli une lapasi non itu ipil ke puhen lo political party doan ta political party tum hoi na to hang bomo nitum social organization doan ta nitum ta hang bompo lapen social organization pen badet extremist organization do tum ta hangoi sai si ipil je non claim tanglo non e prang bangke autonomous state pen aber more power bangke dengri ne halen lo nitu ipil bangke sa political party pen itu isi de claim unia karon ke dupik ate ala to mai power fancy claim rong akola pen national putaha mane central level leader fancy chikirong state level tumta state pen chikirong la sabase ala political party to nani tum khachila kisung do jakasa tumta kalilo jakas to manona tenge election through political party kali ala to machalo sita ala to ni to apra mane tume to bom lo ke hang bom nang tun bom lo ke je kansas dikom oblik jakas non ke se DSU tumta ni to kuri bom lo akola tanota ni hang plot ni to ge ridilo ke to sia phana bakya claim ra pe je phane silo tin Karbi Longri autonomous council CEM mata ningjewe state long hai la pen boundary or ahoy alam la pake itu political position ni ado kita hai la pina kosi isbesi dunai issues tami sibet ado hai issue pina kosi so hai issue lo madela se chelan pe la ba chelan pe ni alam lo hai mute hala to marke ni tum claim ra pero jakas kansas dikom KSU BPDS yang le kadu si ambong lo zone program defi kurido pala so nama sila extremist party ke background dia junkok lo otoma junkok lo oli non jakas bang dola sa jakas ni tum tha conflict hai la sino na si jakas an doni dengan jakas sa conflict sa isi mana non situation bang ke alam itu kan tum talk dolong lela apa kita ngedambong le zone movement dolo jakas ang crossing kalau malah dulu Dihita movement pen lo strike dolo dhana dora pela. मुझे non present non just la so problem na mage
alang itu mon ipilong de masino non lagalang di pan la jakas lang amen de jong si bo December itu ke nikan is 3 times session doji 3 times amji budget session na pen ke autumn session winter session non next budget session kali winter session ko December chiklo bange jong si December chiklo jong si tung ipil ko jong jang dui ke darapet ko tathanga khin do election to dia partian ke mote election to party bange ni damo ela phone la tune power man mati ni te power man ajen mati lando ab defense man rasi power ke to man ke ASC no CPM no EPSLC no Congress no BJP no langtum da ab thang thang dak chimob dang party lo Congress government ma chimob dang je la bang isu parliament nang continue chimob dang ko sen no la BJP dang tum dang ko party ba chimob dang ko pala to ko level do apin do aka kola political party atum stani tumlo nang chilang dun jani hanga tuma bang kala ke ni tu welcome lo says for example Congress ai hutsita MP athui nang kori dun lo kapre ngato hi kori lo akono la BJP hutsita all MLA tu sri nang kori dun lo MP ta sri kori dun lo lasana ta memorandum lo ora kapre ka tum ta jong si son sri nang kori te ni tu welcome kanta ve Lumbajong constituency ang kangarat kisung ke boyalong karjab dun thip ji lapen Lumbajong arat apharman kachisong pija phanpura ke damtang surihinira kretrok pai ni phai isiarni Lumbajong Youth Development Committee pu asong mahang pathek ponlo labang swar ni nang talon bomang bom si peneng surhinira ingkoi rapli an ingdeng sirkep an nang chok si pai ni phai isiarni olkar bianglong sorkari gaon bura dipua sai hemalong talon pon Adapapor Lumbajong Youth Development Committee amaipu dhonrong phar arideng pen LYDC alama ingthorpon Laso phi LYDC amaipu dhanrong phar pen kachepempu pon amayalong aluhia man pen Lumbajong MEC Joni Timung BDC Chairman John Hanse, KFA Maipu Barim, Samsing Hanse, Greater Dipu Bajar Committee Chunbang, Prakas Terang, Lapen Kapre Man Pen Geduatum, Chitong Nunsi, Bang Somai Mesen Pen Pachunpo. Lumbajong Youth Development Committee tum amhanga thega talon along with kibya saman pen hai tolo nasi anda ka kapre ka velo jalang itu makimang mangala pulo rong kedam tang hotame lang kaijan apen ke idin teron atau arapu di koi terang orang kita per atau apa hal mana aptu la sekalian si kita or la so tuar apen ke orang atau tentang anke operasta semar aja pan lang long itu salang makan hasil itu make dalam tentang so tengklem membong macam mana lang kita macam atau kalau pasti beri sanksi lang kalau membong silang itu long dicuru la salang itu kedeng kono ke la salang itu pan sonde itu ni mati ni nak kep aku tadi kita dong lo atau dia shooting pantang aja nili tum claim pom lo la si lam kai la kai na to ada me CM pani lipa pasinya lo la pena ko la so hot mane nili election campaign hot me message hot me asam chimsar to mato besarma alam me ulam pidun aja lang kai na to la pen ke di ko tra asi langkai na tuar bang ke kilometer 4 ke cheng pas ke so election commitment ting balang na pigulo je lumajong pan kilometer konala na odi pulo la si data government jo no la si ta 5 kilometer ke so jo pen up to kilometer 1 mang ke age mukhyamantri ko committee ko na soni so penalang room deng kono tendara kole lo tendara setela lo la sinol kam ke cheng na si la ka ko kilometer ko jida la ko ni tum ako si macing gidam si langkayan kedam tang ho election ko ko langkayan na gangwa to dan pu ahawaran tang rong kri agamra to ai tom mesli tum dam lo gidam tulo kanam tulo so teng pen ke non maka ko ditum so popular ka ko sim salang step lo la sim sara ko nang ko bom lo agi buning pen mangka ko cheng tu pola kintar ko pen badet 4 crore so project MRC lanjut kali la so tuar 5.5 meter la so awar ke thi up to nang kai an kilometer pan ma do la ke kilometer ko pen cheng lo ada semar tu pola pen ke lanjut le rong kri ni pan mangka pe do tuar pen 300 meter sana sana awak sai atuar bang selam si pan do pen ke aku di ko terang atuar nambe lata semar bom nasi lanjut kali lama mangke sub center mukha tame ni aku tak media pe pachmi lo je dan non
langkaya na tuwar bangke dak mijung kanya terang jamin pujal pilo kanya terang tapi handong lalong ni subcenter kam sarong mang do elo mijung pun kam sarong mang lalong ni bang subcenter tu ko tapi na gitim teron model village ala orang kimi do pala to area tal mona ko ni subcenter pujal pin elo kini ni sekan elo muning bang do chok la lumbajong ha waralong kinangan kumbit tegam bang gela la JJM scheme pen ti panalang kinangan narong along lang kilong list kilong salong so kita so JJM bang ke lapang jang survey ting ben nang lilo la ben kontraktor do bang kam JJM lo na se so ting pen ko na ne ke non do kilong li do lang la fast years abang lo ke la pen kilong ban ma claim tang de la sorry put la central events la ke na la ban nang lang bom lo la sin ban ma report 10% ma tang 20% ma tang so percentage bang non kan ma ke tang ki ong la tang de lo bung ja ko ni tung survey ko na si non ki pinai do lang ma ko la pang ko ni tung ma ko list na tang so so list de ni ya ko pen an non ke filap ni di man ni la ko min pin ke la ka nang pap din pen muning ang bong ma pining mo nang lirok lo te aku la ta cheng long ni ko langsung si tak kasi aku kipu konan ni ke tang do lang ko survey ni so ke si tak la ho te ne long at ko dong nitum ke hang tang ke hedi ke dam tang 2018 pen nitum langkajan pen nang khachi cheng hedi nitum ke hang pona teng bang nang pi lo he tame nang ke hang ateng pen ai pi tame hedi patang te ta dokok lo ring he amara ki jun alang de ahok pe lo ke claim bang ko mama ne ta chini de lo ring bang sini nitum ban ke hang ateng nai pi do lo tame tuar bang ke nang pi pe de la tame tuar ba ako nai pi tu do lang mili tuar na non helang patang la tame non ikan si hini si dolang la si non ke bang ji lang sa tame non la disama along sa tame penan tuar pon lo disama number 1 long same la si lason thak thak si ako langkajan tuar long same pon nang po pu bang sini tum ako la unity mung sar long same tum pimpura lo ko pitu tholo non malom karbiang long kang pia hithia long hana dor ki su uajok rada tum ningri juan pinlo la swalong phuruya thela pen rusun ki era dor ki su uajok rada tum kacho nam ja phan matha sungkrung an pinlo la sila so puthak rada tum pen ta ka ningri ajok phuruya thela pen rusun ki era dor kapajum ji aphan asai deng pon popusi ke ECCEM Dr. Tuliram Ronghang pen ningje pon Puruya thela pen rusun ke ang tan pen karbiang longar lu ke wana hot karbiang longar lu nang kilura long midumate text endun de lopusi ke ECCEM Dr. Tuliram Ronghang pen ningje pon Management and Council Tax 1954 section 5 subsection 2 থাকা সত্ত্বেও আমি এতিয়া পিয়াজ আলু পৰা টেম্পোৰাৰি আমি এটো ভিডিও কৰা হৈছে স্যার সিন্ডিকেট কিছু মানে হ্যাঁ সেইটো সিন্ডিকেটটো কৰিব নোৱাৰে কোনো সিন্ডিকেট ল'ব নোৱাৰে আৰু সেইটো যদি কোনোবা যদি এনেকা সিন্ডিকেট কৰে সেইটোতে আমি আইনৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ম হ'ব সেইটো মই সেইটো সোনকালে হ'ব হৈ যাব Pinya Abirta lang si Kang Tonlo, Kardong.